Ćao! Danas pravimo jedan postan kolač na vodi. Jako ga je lako napraviti, mogu da ga naprave i apsolutni početnici i ništa vam neće nedostajati kada ga napravite, ni ulje, ni buter, ni margarin, ni jaja, ni mleko, ni apsolutno ništa. Što se tiče nekih savjeta koje bi voljela da podelim sa vama, to je pečenje, pošto se radi o posnom kolaču na vodi. Ja ga pečem tako što smanjim temperaturu, počnem sa 200 stepeni, pa smanjim na 180, pa 150 i onda proveravam. Moguće je proveravati da li je gotov. Sa čačkalicom vidite, naravno, kao i za svaki kolač, da li je on gotov. I negde sam pročitala da su nekakve slične ili neki takve kolače pravili i na našem dvoru za vreme Nemanjića. Možda uz neke dodatke suvog voća i meda. Ovo je jedan od osnovnih kolača koje se pravi, takozvani manastirski, odnosno posni kolač na vodi. I idemo u moju kuhinju. Ovdje su svi potrebni sastojci za ovaj posni kolač na vodi, a ovo je deo mog serijala svaki mesec jedna torta, jer ovaj manastirski kolač može da bude i torta i kolač u zavisnosti od kalupa. Ja vam neću ovaj put detaljno pričati kako da napravite ovaj recept, zato što izgleda prilično jednostavno, već ću vas pustiti da uživate u zvucima pripreme hrane i u načinu prikazivanja ovog recepta, jer će biti veoma jasno kako da ga napravite. Ukoliko imate neke nedoumice i pitanja, slobodno mi pošaljite komentar.
Nadam se da ti se sviđa ovaj način pripreme koji ja imam na mom kanalu. Ukoliko te se sviđa, molim te, ostavi neki komentar, lajkuj video, podijeli ga svojim prijateljima i zaprati me ukoliko već to nisi učinila.